I dobar dan, evo nas, teško bi danas bilo išta, ama baš išta pričat, a da nije predstavljanje skupina za svjetsko prvenstvo. Inače Dinamo je izgubio i zadnju šansu je imao, nije ju iskoristio. Šta imam reći za uvod osim toga? Predstavljanje skupina, danas nastavljamo sa grupom C. Na početku ću ja nešto reći u minuti o Ligi prvaka, ali prije toga ću reći da je s nama Branimir u predstavljanju skupina. Ćao svima, klasika. Moram biti ovdje, sve bi bio bila epizoda bez mene. Marcel će biti sutra, tako da stajam reći kod vas. Tako je, Marcel će biti u grupi D. A na početku ćemo da reći šta se tiče Lige prvaka i kako to trenutno sada izgleda. Pa idemo krenuti od grupe A, Napoli 15 bodova, Liverpool 12, Ajax 3, Rangersi 0. Zna se sve, Napoli, Liverpool u osmini finala, Ajax u Europskoj ligi, Rangersi idu špičkovi. Klub Riž u grupi B, 10 bodova, Porto 9, Atletico Madrid 5, Leverkusen 4. Klub Riž i Porto su u osmini finala, Atletico Madrid i Leverkusen vode bitku za Europsku ligu. Ko pobjedi ide tamo, ko izgubi ide špičkovinu. Grupa C, Bayern 15 bodova, Inter 10 bodova, Barcelona 4 boda, Viktorija 0 bodove. Bayern ide u Božjakovinu, Inter ide u Savski Marof, Barcelona ide u Harmicu, a Viktorija ide u špičkovinu. Sve je jasno, dakle, troje idu tamo gdje idu, a jedan ne ide tamo gdje ne ide. Grupa D, Tottenham je na 8 bodova, Sporting na 7 bodova, Frankfurt na 7, Marseille 6 bodova. Nitko ne ide nigdje još, ne zna se mi točna relacija, ko će ti u osminu finala, a tko će u Europsku ligu, a tko će tamo gdje niko ne želi. Grupa E, Chelsea 10 bodova, Milan 7 bodova, Salzburg 6 bodova, Dinamo 4 boda. Zna se da je Chelsea u osmini finala, a ostalo se, ama baš ništa ne zna, osim što se zna da Dinamo neće ići u osminu finala, ali vodi se bitka između Europske lige, može ići Dinamo, može ići Salzburg, može ići Milan. Dakle, sve je jasno. Grupa F, Real u osmini finala, a između Leipziga, Šahtara i Celtica, to jest između Leipziga i Šahtara se vodi bitka tko će ići u osminu finala, tko će ići u Europsku ligu, a Celtic znamo već da ide tamo gdje nitko ne želi, a neću govoriti. Grupa G, City 11 bodova, Dortmund 5 bodova, Dortmund 8 bodova, Sevilla 5 i Kopenhagen 2 boda. Zna se sve, City, Dortmund u osmini finala, Sevilla u Europskoj ligi, Kopenhagen ne ide nigdje, točnije ide ali tamo. Grupa G, Paris 11 bodova, Benfica 11 bodova, Juventus 3 boda, Haifa 3 boda. Paris kao Paris ide u osminu finala, Benfica kao Benfica iz Portugala ide u osminu finala, Muslimani možda ne idu, možda idu, Juventus, šta su oni, Hindusi možda idu, možda ne idu. Šta da kajem, dakle Juventus i Haifa vodit će bitku, ko će ići u Europsku ligu, a tko će ići tamo gdje nitko ne želi, možda u Izrael, možda u Kuran, možda u špičkovinu. Šta reći još osim toga da u Europskoj ligi odlaze 3 španjolska tima, što je po prvi puta, ja mislim čak da će se ovako, Europska liga bi bolja nego Liga prvaka. Barcelona, Sevilla i Atletico Madrid odlaze u play-off Europska lige, dok Real Madrid, jedini klub osmini finala je iz Španjolske, a 3 italijanska kluba vjerojatno su od 4, Juventus već znamo da neće ići, Inter, Milan i Napoli idu u osminu finala. To je to o Ligi prvaka, bacamo se mi sa Harmice i ostalih tema na temu u Katru i u Dohi. Krenut ćemo sa grupom C, prva zemlja o kojoj ćemo krenuti je američka zemlja, ali tako, a to je južnoamerička zemlja, Argentina. Idemo na Argentinu, predstavljamo ju po redu. Argentinska nogometna reprezentacija je pod upravom Argentinskog nogometnog saveza, nadimak imena je Besko-plavi. Argentina ima jednu od najuspješnijih nogometnih reprezentacija, 2 puta osvajali su svjetsko prvenstvo i 1 olimpijske igre. Argentina i Urugvaj drže rekord po broju odigranih utakmica međusobno. Od 1901. su odigrane 161 utakmice između te dvije zemlje. Čekajte dok okrene misal, to jest papir. Prvi međunarodni nastup između Argentine odigrao se između Urugvaja i Argentine, 3-2 je završio za Argentinu 1901. godine 16.5. Najveća pobjeda Argentine 12-0 protiv Ekvadora 22.1.1942. godine. Taj još Lado i svjetski rat. Najveći poraz je bio protiv Bolivije, pazite, protiv Bolivije Argentina je izgubila 6-1. 1. aprila, možda je to i lažna informacija, 2009. godine.
ali najveći porazi su im protiv Čekoslovačke 6-1, 15.6.1958 protiv Uruguaja 5-0, 16.12.1959 i 1933. godine protiv Kolumbije također gube 5-0. Nogometno svjetsko prvenstvo bili su 17 puta, prvi put 1930. odlično na prvom svjetskom prvenstvu. Najbolji rezultati prvaci 1988. i 1986. godine. Na Kopi Americi bili su puno puta, a osvojili su sveukupno 14 puta. Eto, velika zemlja, velike stvari, puno dresova, točnije 2 dresa i puno poznatih igrača. Naravno, puno poznatih igrača, poznatih država u Južnoj Americi, u Argentini, znači da, u Južnoj Americi ima puno boljih država, ali su jedno tih boljih ko što... Da. Znači, ima pored njih Brazil, Čile, Kolumbija i tako to. Što se tiče Argentine, sad ću ćete da prilike kako su bili na osnovnim svjetskim prvenstvima, 2010. su izgubili u četvrtini finala protiv Njemačke, ja mislim da 4-0 su izgubili u četvrtini finala. Odnosno 2014. su izgubili u finalu od Njemaca, 1-0, i sad 2018. su izgubili od Francuske u osmini finala, četvrtini, jel da? Četvrtini su izgubili. Velika utakmica. Da, što ja vam reći o Argentini, osim da oni su jedni od favorita u ovoj skupini i favorita za ovo svjetsko prvenstvo. I favorita za svjetsko prvenstvo, tako je. Ima još jedan tu veliki favorit, njega ćemo spomenuti malo kasnije u grupi sa Španjolskom. Njemačka naravno isto je jedan od favorita za osvajanje svjetskog prvenstva. Da, njima ćemo kasnije. Šta ste reći, možemo mi krenuti sa postavama, tako da vidimo s kakvom će to postava Argentina otići na ovo svjetsko prvenstvo po našim predikcijama. Idemo sad od postave Argentine koji igra 4-3-3 formaciju. Na golu je Emiliano Martinez, dvojica štopera su Lisandro Martinez i Romero, desni bočni Molina, lijevi bočni Acunha, zadnji vezni Paredes, dvojica u sredini su De Paul i Lo Celso, desno krilo Messi, lijevo krilo Di Maria i Martinez. Opasan tim, imaju dobru obranu, za razliku od svjetskog igre sameta su primili oznaku po 4 od Francuske, nama su ispred zabili 3, Nigerici su zabili i oni, Islanđani, znači on gleda. Da. Imaju naravno Messija u napadu, uz Martineza i Di Mariju, to je kvalitetan napad. Sredina i nije najbolja, ali za razliku od drugih je ova sredina jako dobra. Obrana je isto solidna. Šta da kažem, osim sasvim dobar tim. Sad da li će biti dobar za osvajanje, to će vidjeti, da. Mislim, nadam se da je Messi naravno glavni u timu. Da, pa dobro. I naravno u ovim kvalifikacijama normalnim Argentina je bila tako druga. Da. A sad ćemo onda krenuti naravno i sa dresima, tako. Bila je naravno nakon Brazila, logično Brazil je bio prvi tu sa skoro 50 bodova, Argentina imala nekih 10 bodova manje. Imamo dresove. Vrlo zanimljive dresove. Sad bi on govorio tu Marcel. Ne, sad će nam kamerman reći. Sad ćemo mi nazvat Marcela putem video poziva. Štuka. Imamo dresove Argentine, dakle. Prvi domaći klasično bijelo-plavi sa Arikom. Normalno, sa stotricom. Ništa posebno, normalni dres Argentine koji što ima za svako svjetsko prvenstvo. Biće iskreno malo sedmica. Pa dres, da, njihove boje, te plava, bijela, sve isto, znači koji na svjetskom prvenstvu, tako. Mislim, koji na svakom prvenstvu općenito. I općenito kakav dres ima Argentina, tako da ti si dao 7, ja ću ovdje dati 5, ili ništa, uvijek isti dres, iste boje, isto sve, znači, ništa drugačije. Ajde, 5, lagana. Ali zato ovaj dres? Zato ovaj dres vidi se da je tu ipak ubačen malo veći trud u taj dres, da je dres potpuno drugačiji i ja bi ovome dresu odmah, eto da ne duljim, dao bi mu jednu šesticu, nek bude šestica. Ovaj dres ipak je ljepši dres nego onaj, i pa ne bi sad bio redom dam opet 5, ipak je malo ljepši. 6. Ovo je 10, da ima realno. Ovaj dres je brutalan, bit će meni ovaj dres najbolji do sad.
Znam šta reći, da mi najbolje. Šta da drugo. Dobro, meni eto, ja sam rekao šestica, ti si rekao desetka, dakle već smo počeli polako do desetkama, čini se da će ova grupa C biti puno bolja kad je tako, mislim. A što se tiče dresova. Da, što se tiče dresova, puno bolji su. I jel ti imaš još šta reći u Argentini ili možemo dalje? Znam šta puno reći da su po meni favoriti ove skupine. Da, eto, Argentina će prvu utakmicu igrati 22.11. i to protiv Saudijske Arabije, možda i najslabije protivnika u ovoj skupini. Slijedim zatim 26.11. Meksiko i zatvaraju sve sa Poljskom, možda i najteži protivnik u ovoj skupini. Po tebe mislim, najteži sigurno. Možemo onda ići na sljedeću zemlju, ali tako, sljedeća nam je, ja mislim, Saudijska Arabija. Idemo na Saudijsku Arabiju. Nogometna reprezentacija Saudijske Arabije je jedna od najuspješnijih reprezentacija u Aziji. Na svjetskoj sceni prema njima se odnose kao prema novacima, jer im je prvo svjetsko prvenstvo bilo ono 1994. godine u SAD-u, no tada su se kvalificirali na svako moguće prvenstvo. Kao debitanti su se kvalificirali iz svoje grupe, iznenadili Belgiju u osmini finala, a u četvrtfinalu ih je izbacila Švedska. Saudici su na naredna 3 prvenstva ispadali u skupini, a rekordni poraz im je bio onaj 2002. od Njemačke, čak 8-0. Saudijska Arabija je 3 puta bila prva Azije, 1984., 1988., 1996. godine i prva u 16 svjetskog prvenstva 1989. godine. Nadimak su im sinovi pustinjaci, kao kod nas u Slavoniji sinovi ravnice. Prva utakmica, Saudijska Arabija 3-1 pobjedila Siriju 20.11.1957. godine. Najveća pobjeda im je bila 8-0 protiv Makaija 14.5.1993. godine i najveći poraz im je bio onaj koji sam već spomenuo protiv Njemačke 8-0 1.6.2002. godine na prvenstvu. Da, evo, zanimljiva Saudijska Arabija, ona je u rundi 2 bila prva u svojoj skupini, a u rundi 3 isto bila prva nad Japanom i Australijom. Vrlo zanimljiva skupina gdje je bila Saudijska Arabija, ono protiv Australije, Japana treba znati igrati. Tako. Za njih je to ogroman problem. Mislim, ogroman je, da, za njih sigurno. Da, za njih definitivno. Što se tiče Saudijske Arabije, prije svjetskog 2018. i ne znam šta bi rekao, ali sad imam šta reći. Na svjetskom 2018. su došli i izgubili prvu utakmicu 5-0. Odličan početak. Protiv Rusije, da. Zagljavanje. Ali, zato su pobjedili Egipat, koji se ja mislim da će možda proći tu timu. Tako da, ne znam sve kažemo Saudijsku Arabiju, možda neki bod uzmu, neku pobjedu, ali po meni nisu favorit. I jebem ti majku što sam ja ovo. Ali dobro, šta da kažem puno Saudijskoj Arabiji, ja ne znam. Ali imaju tu tamo neki igrači, oni imaju svoju ligu, normalno da, u svakom pravu normalni, da. Se ja pametan ne. To je to. Ne znam šta je. Možemo mi na postavu. Mogu ja na postavu. Dakle, imamo mi sada postavu Saudijske Arabije, vrlo zanimljiva. Šta nije imali? Vrlo zanimljiva postava. Evo ga, opasan tim. Formacija 4-2-3-1, vrijednost tima ću da reći 3 milijuna. Na golu Al-Ovajc. Desni bočni Al-Ganam, lijevi bočni Al-Shahrani. Dvojica štopera su Madu i Al-Amri. Dva zadnje vezna Al-Faraj i Kano. Prednji vezni Al-Nađi. Desno krilo Bahebri. Lijevo krilo Al-Dafsari. U vrhu napada Al-Brika. Opasan tim. Kvalitet. Najuspješniji u Aziji. Najuspješniji su u Aziji. Šta vam kažem. Al-Shahrani, brz, lijevi bočni, može desnog bočnog igra. Imaju nekog Al-Faraja, prosječan igrač u sredini terena. Al-Dafsari, nekog najkreativniji tu. Ali pola ovih igrača nije Europe vidno. Da. Pa nije sigurno pola njih vidjela Europe, mislim, igre tam po Aziji. Mogu adres. Idemo mi dresove, dakle, da ocjenimo i to, hoće li danas pasti od mene koja desetka da vidimo. Domaći dres, ne da se mi kažem. Ajde ti objasni. Joj,
Ajde ovako. Kao prvo reći ću da je Nike proizvođač tog dresa, ali ostalo neću da je kao dečko. Samo ću reći ovako, zelene boje, imate neke šare na sebi, nije nešto mislim ono, da je čisto zelen, rekao bi ajde ono, trojka. Ali ajde sad ovako, tu ima neke šare po sebi i reći ću samo da ću mu dati ocjenu u peticu. Petica ne. Top 5. To bi ti dao. Kao, sad bi malo rekao, a to vam je kao neka asocijacija nekog pustinskog lišća, ali tako. Ali evo, koji bi ti ocjenu dao? Ono šta? Meni nikad. Jel veća od 5 ili manja od 5? Rekao bi da je veća. Barem 7, a? 6,5. Eto, 6,5. Da, ja vidim. A dajmo kamerom da ocjeni kad je to već tako, pa onda ne kaže ili. Koja je ocjena? Pa neka 8. Eto. Svaka čast kamerom. Idemo na ovaj tu, koji uglavnom bijeli je dres, ovdje ima zeleno i u tom bijelom je kao neko lišće, ali sijeva boja od bijele. Da. Pa nije dres, ajmo reći, užasan. Tekli ga. Nije dres toliko užasan. Pa nije dres užasan, tako? Pa nije dres užasan. Nije ružan, da sad kajem 4. Pa ću ja tom dresu dati ocjenu 5. Tebi su isti ovo. Pa nisu isti, ali na svoj način svaki od ta dva dresa je poseban, ajmo reći. Jer nije sad ovo čisto, znači sad neka, tu ima lišće se rekao tako. Znači nije čisti bijel. A ne bilo, pa vidi se. Da. Dakle, nije čisto bijel i onda ću ja tu dati ocjenu 5. Isto neću sad reći 3 ili 2. Nema smisla tako dresu reći 3-2. Pa nema smisla reći 5 za ovo. Da. Ovom ću dati 5. Ostajem pri petici, u ovoj reprezentaciji to 5. Da, možda. Pa reći ću 5,5. A nemaš ništa reći više o njima, tako? Pa imam vremena da su jedan najboljih država na svijetu. I naravno ja ću reći da im je drugo kolo najgore i to protiv Poljske, točnije prvo kolo također protiv Argentine, a Meksiko, aj tu i tamo, možda neki X, možda pobjeda, a protiv Argentine bit će teško. Dobro, idemo onda na sljedeću reprezentaciju, a sljedeća nam je upravo koju sam ispomenuo, a to je Meksiko. Meksička nogometna reprezentacija predstavlja Meksiko u nogometu, nadimak im je R trikolor. Svjetsko prvenstvo 1986. ostalo je upamćeno po pojavi meksičkih valova na tribinama. Do sada su Meksikanci igrali na 13 svjetskih prvenstva te 2 puta stizali čak do četvrtfinala. Oba puta pred svojom publikom, 1970. i 1986. godine, što su im naravno i najveći uspjesi na tim prvenstvima. Domaćin svjetskog prvenstva 2026. sa SAD-om i Kanadom je naravno i Meksiko. Imaju čak i jednu medalju, to zlatnu na olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu. Prva službena utakmica bila im je protiv Gvatemale gdje je Meksiko pobijedio 1.1.1923. godine. Najveća pobjeda im je bila protiv Bahamija 13:0 28.4.1987. godine. I najveći poraz im je bio protiv Engleske 10:0 10.5.1961. godine. Idemo dakle na Meksiko koji je poznat po tome da su im usred tribina došli meksički valovi na tribine i cijele tribine su se raspale. Ali eto, mi ćemo sada o reprezentaciji Meksika. Mislim i to je reprezentacija, to se tiče sve toga, ali... Poštovanje. Meksiko kao država je sasvim dobra država. Solidna su ekipa, ali nikad nisu došli do neke veće stvari koje su polufinale, finale, četvrtina. Uvijek nekako ispadaju oko te osmine finala, koji su ispali... 2 puta su stigli do četvrtine. Sad sam rekao da su 2 puta stigli do četvrtine. Ok. Znam, Slušaj! ali u zadnje vrijeme ja kažem, Dobro. 2014. su ispali u osmini, 2018. su ispali u osmini, od Brazila su ispali u 2018. i 2014. u Nizozemskoj.
šta da kažem, puno Meksiku, to je sasvim solidna ekipa koja može iznenaditi nam da su prošle sreće su pobjedili Njemci, jel da, prvo kolo. Da. Opasan tim. Pa opasan je tim, možemo krenuti onda sa timom da vidimo s kakvim oni to timom ide na to prvenstvo. Mogu li oni išta u ovoj skupini napred? Ne bih, ne mogu, ali... Šta ćeš? To ćemo reći za kraj. Ja ga Meksiko sam da ja kažem. Sam je na ekranu. Ochoa je na golu, dva štopera su Araujo i Montes, desni bočni Alvarez, lijevi bočni Gallardo, zadnji vezni Alvarez, dvojica u sredini su Guardado i Herrera, desno krilo Lainez da, lijevo krilo Lozano i u vrhu napada Raul Jimenez iz Wolvesa. Imaju tu neke dobre igrače, ko što ova Alvarez iz Ajaxa, lijevo krilo Lozano jako brz, Jimenez sasvim solidno napadač iz Wolvesa, Ochoa, čovjek koji pokaže svako svjetsko prvenstvo, je dobar golman. Tim, šta vam kažem. Mogu nešto napraviti u ovoj skupini po tebi? Pa mogu. Bolje od Saudijske Arabije. Idemo onda na dresu da vidimo s kakvim to Meksiko i dresima dolazi na ovo prvenstvo. Mislim, dresovi su sasvim solidni. Da. Što ti još da reći prije? Ne, ti podobiti. Dres je, dakle, ništa poseban, zelena boja, tu neke šare po sebi, ništa poseban, dakle, proizvođač je Adidas, Meksiko je tu, vidimo taj grb Meksika sa lijeve strane njihove kad gledamo, tako da sve, znači, vidi se tu znak Adidasa također gore, sve, dakle, ni logo Adidasa, ništa posebno, dres zaslužuje od mene jednu šesticu. Od mene je šestica, to ti sad reći da hoćeš. Dakle, dres je čist, malo mi je čak i ljepši nego Saudijska Arabija. 1,5. 1,5. Pa po meni, da se mene pita... Da se njega pita, da. Se mene pita... bila bi neka sedmica. I ovaj tu. Bolji mi je nego prvi. Nemoj jebat. Ovo je baš dobar dres. Svakako je dobar dres i ovakav dres treba biti uzet na svjetskom prvenstvu. Ja neću ništa duljiti osim da ću na ovom dresu dat jednu po prvi puta, evo nek bude 10. Nek sam ja rokio jednu 10, možda će to biti jedna od jedne. Dakle, je ovo dres. Ovo je lijep dres. Ovo je prekrasan dres, takvi dresovi treba biti na svjetskom prvenstvu. A ne imate jedan, vidit ćete u sljedećoj grupi. Dres crne boje, dres plave boje, dres bijele boje i dres crvene boje, znamo o kom pričamo, o damskoj priču. Znači to je katastrofa, ovo je predljep dres i ja tu dajem 10 i iz razloga zato što takvi dresi treba biti na ovom svjetskom prvenstvu. Ja danas ti rekao 10, znači ja namjerno neću dati 10. Ja ću reći 9. Dobro. Da, imaš li ti još šta reći, ali možemo ići dalje? Najbolje su država na svijetu i osvojit će ono svjetsko prvenstvo. Da, thank you. Idemo mi u ovoj skupini i na jedinu europsku zemlju. Nakon što smo prošli Ameriku i Aziju, vrijeme je za Europu, idemo u Poljsku kod poznatog igrača. Naravno, Zelenski napolje. Idemo. Poljska nogometna reprezentacija predstavlja Poljsku u međunarodnom muškom nogometu. Pod upravom je Poljskog nogometnog saveza svoje domaće utakmice igra na nacionalnom stadionu u Varšavi. Nadimak im je bijelo-crveni ili bijeli orlovi. Poljska je 1972. osvojila zlato na olimpijskim igrama u Minhenu, a srebro na olimpijskim igrama 1978. u Montrealu i 1992. u Barceloni. Dva puta bili su brončani i na svjetskom prvenstvu. Prvi međunarodni nastup im je bio protiv Mađarske gdje su izgubili 1:0 od njih 18.12.1921. godine. Najveća pobjeda im je bila protiv San Marina 10:0 1.4.2009. godine. Najveći poraz im je bio protiv Danske 8:0 26.6.1946. godine.
Nogometno svjetsko prvenstvo nastupili su 8 puta, prvi puta 1938. godine, najbolji rezultat treće mjesto 1974. i 1982. godine, a na Euro u nogometu su nastupili 4 puta, prvi puta 1938. godine, a najbolji rezultat im je četvrtfinale 2016. godine. Idemo dakle i na Poljsku uspješnu reprezentaciju u ovoj skupini. Uspješno. Pa uspješna je, naspram na Saudijske Arabije uspješna. Bolja je od ovih u ovoj skupini. Ja si siguran to. 100%. Ajde, pričaj. Što se tiče poljske reprezentacije, to je stvarno jako dobra reprezentacija, imaju poznate igrače neke ko što su bili Lewandowski, ko što je igrao Blažikovski, Pišček, to je tamo neki igrači, ali to se zove kvaliteta nogometa, znači ima neki... I odmah kad smo kod Lewandowskog, odmah ćemo reći da Lewandowski po drugi puta neće nastupiti u osmini finala Lige prvaka u povijesti svoje. Ok. Super što mi mislila rekao. Sad, htio sam nešto reći, ali ne znam šta sam htio reći. Da. Na svjetskom 2018. se očekivalo da će možda prvi, drugi, tako to. Su završili zadnju u skupini sa Senegalom, Japanom i Kolumbijom. Što tiče ovog puta, da li će biti prvi, drugi, treći, četvrti, vidjet ćemo. Da kažem postavu ili? Idemo na postavu. Idemo prvu postavu. Da vidimo s kakvim to igračima Poljska odlazi po nama na svjetsko prvenstvo. Kada bi skoro rekao dresa. Evo ga, formacija u kojoj Poljska igra je 4-1-4-1, vrijede 160 milijuna. Na golu Ščežni iz Juventusa, desni bočni je Keš iz Aston Ville, lijevi bočni je Berežinski iz Sampdorije, dvojica štopera su Glit iz Beneventa i Bednarek iz Aston Ville, zadnji veznik Kričovjak iz nekih Saudijske Arabije, nekog kluba iz Saudijske Arabije, ja mislim. Dvojica u stranici su Linetti iz Torina i Klik iz Lica, desno krilo je Zjelinski iz Napolija, lijevo krilo je Grozicički iz poljskog nekog tima i u vrhu napada je Lewandowski, naravno, Barcelona. Da, imaju tu neki dobre igrače, Zjelinski iz Lewandowski, naravno Ščežni iz Juventusa. Da li će oni završiti negdje, vidjet ćemo. Poljska ima bijele dresove, kao domaće dresove, zanimljivo kod njih. Ništa posebno, ovo je klasična bijela boja, sa strane bijelo sa nekom sivom bojom, ovako tu, sad, da li se to ljudima sviđa, da li ne, mene boli briga, ali evo, po meni šestica za dres. Ja ću ovdje dati peticu za dres, nemam šta puno reći kad si ti sve rekao, tako da samo ću reći petica. Ok, idemo na domaći dres, koji je, pa ono, ima malo bijelog, malo crvenog, u biti crveno tu predvladava. Sličan je ko prvi, mislim ko ovaj drugi. Ne, nije. Sličan. Samo promijenja ta boja crvena, tako ja isto ću dati. Da, ovo je. To je to od dresova. Sada ćemo reći najbitniju stvar. Predikciju. Tako, predikcija skupine, dakle... Ko je na zadnjem, na dnu? Na dnu po ovom svemu. Da. Kog bi ti stavio? Ja prvi, Saudijska Arabija. Ja sam se prvo dvoumio između Saudijske Arabije i još tu... Ali... Saudijska Arabija, da. Saudijska Arabija, no, misliš da moment da daš u polufinalu. Protiv Meksika, Argentine i Poljske mislim da nema te šanse. Idemo na treće mjesto, šta misla Marić kažemo na treće mjesto? Treće mjesto po meni će ovdje biti Meksiko. Meksiko treće mjesto. Neće biti. Poljska na treće mjesto. Poljska ide na treće mjesto. Što bi značilo na prvo mjesto? Na prvo mjesto znači... Ko? Ti pitanje. Po meni Argentina. Meni Argentina isto. Znači, jedno tebi ide u osminu finala. Poljska, meni je u osminu finala Meksiko. Meksiko de la que... Da, vidit ćemo naravno sve. Pa Meksiko, ajde, može otići u osminu finala, ja sam to rekao Poljska ipak. Vidit ćemo sve vrijeme mislim. Da.
Tako da, eto, kad bude predikcija... Ovo je po prvi put da smo rekli tjedan malo drugčiji. Da, kad bude predikcija za prvo mjesto, ja i ti ćemo se morati dogovoriti kako ćemo ti reći. Arsenal ima vjerojatno Saudijsku Arabiju. Ja znaš da nakon grupne faze ide jedna epizoda koju ćemo sad reći koji će biti prvi na svjetskom prvenstvu. Biće zanimljivo stvarno, morat ćemo to nekako složiti na neke načine, ali eto. Dakle... Sad idemo vidjeti državu koja je neviđena, koja se nikad više neće vidjeti. Koja se neće vidjeti, ali koja se ni ne vidi ni na jednom velikom natjecanju u Europi. A ono što je povijesno kod njih je to što većina timova kod njih ima najveće pobjede u svojoj povijesti, kao što smo rekli da Poljska ima 10-0, tako i Hrvatska ima, tako i puno zemalja ima najveća pobjeda protiv njih. Dakle, to im je jedino povijesno što ti mogu imati. Nije Hrvatska. Hrvatska je najveća pobjeda bila 2-1. Dobro, sad ga vidiš. 10-0, dakle, idemo mi na državu koja nikad nije viđena na svjetskom prvenstvu, koja neće biti viđena na svjetskom prvenstvu i koja će samo biti povijesna po tome što će biti na tabeli najveći poraz povijesti. A to je reprezentacija San Marino, mogli ste odmah i znati po uvodu. Nogometna reprezentacija San Marina je jedna od najslabijih nogometnih reprezentacija svijeta. U svojoj su povijesti jednom pobjedili i to 1-0 protiv nogometne reprezentacije Lichtensteina i to u prijateljskoj utakmici. Prvi međunarodni nastup San Marina je bio protiv Švicarske gdje su izgubili 4-0 14.10.1990. godine. Najveća pobjeda im je bila 1-0 protiv Lichtensteina 28.4.2004. godine. A najveći poraz, dakle od 2004. godine San Marino u povijesti nikada, ama baš nikada nije pobjedio. Najveći poraz mi je bio 13-0 protiv Njemačke 6.9.2006. godine. Nisu nastupali ni na svjetskom prvenstvu, ni na europskom prvenstvu. Evo, reprezentacija San Marina, stvarno ne treba ništa puno o njima govoriti, ali opet, Da. evo kakav je, šta ti misliš, kakvim San Marino timom to igra, oni 2004. godine u povijesti nikada, ama baš nikada ne mogu držati. To je jednostavno, San Marino kao država, San Marino kao država, molit ću kamermana da reagira ovdje ako će raditi, ako neće izbaću ga koji je prvo. Ajmo redom. San Marino kao država, poznati su po tome da kod njih se ne igra nogomet, kod njih se igra vjerojatno živom nogomet ili drugi. Šta da kažem, zadnja pobjeda 2004. Ja nisam bio ni rođen, svaka im čast. To je 1-0. 1-0, bilo je stvarno lijepo. Mislim, kad tim slavi, kad pobjedi 1-0 i kad dobije praznik, to je kad jedan dana dobiju odmora, da nakon što zabiju taj gol, mislim, znaš kakva je ekipa i kako su jako dobri u nogometu. Evo, Ja mislim da San Marino jedan bolji država. Evo, naprijed, misliš ti da će ikada u povijesti svoje Ne, San ali Marino? ja znaš čem je stvar kod San Marino. Oni su jako dobri, oni ne žele to pokazati. Da. Oni kao, mi će ipak loše, pa. Da, Ovako, evo. oni ti igraju ono foru kao popustit će. Da. Žele bi sad dobiti. Evo imam jedno pitanje ovako, San Marino. Misliš li ti da će ikada San Marino otići sa zadnjeg mjesta na FIFA ljestvici, da će barem otići na predzadnje mjesto? Pa ne, bit će oni na prvo mjesto. Na ljestvici. Ne, aj sam za ozbiljno. Znači, pitate, hoće li ikada oni biti na skoro pa zadnje mjesto? Ne, pa ali ozbiljno, pa da moguće da bude na prvom mjestu. Moguće. Za jedno 50-60 godina. No nikad ne znam, možda baš San Marino bude, ne znam, neki cirkus, pa ono, neki... Koliko smo puta njih spominjali, rekli smo igraju tamo ko građevinari, ovo dođu s posla, ljudi idu trenirati. Takav je kod njih život. Takav je život. I liga isto, tako? Da, eto, šta imamo reći o San Marinu, nego čekamo ih na svjetskom prvenstvu. Definitivno ih čekamo, kao što je čekamo u 8 sutra tu. Da. Da, eto, to je to što ja imam reći, tako, ti isto. Možemo zaključiti ovu grupu C. Da, možemo zaključiti. I naravno reći ko nas čeka u grupi D. U grupi D Francuska, Danska. Francuska, Danska, Tunis, Australija i Marsa. I naravno neviđena reprezentacija na svjetskom prvenstvu, neviđena reprezentacija na svjetskom prvenstvu, kako se ja ne bi zabunio. To će biti jedna reprezentacija o kojoj vladaju neredi, gdje su došli talibani na vlast, a znamo onda o koje reprezentacije i riječ. Naravno riječ o jednoj reprezentaciji koja ne spominjati kao ovu, ali većina ih može pretpostaviti koje reprezentacije riječ kao talibani. Dakle, to je to što se tiče toga, a jedno pitanje će nam nakon ove epizode još jednom ostati u glavi. Hoće li Dinamo otići u Europsku ligu? Na to pitanje dajte vi odgovor u komentarima, zaslužujemo to. Eto, šta da kažem, osim da vidimo se onda u grupi D. Doviđenja.